Zingka pa dab na epeo hipaw putin thawa na kahin pe. Hallelujah. Amen. Pastoral. Patin va choi khom ke taw hite. Christian sipay konon galsa nin seven. Mi piho hading nom chen ding khom hite. Kung lin Onay cha sunin patin va choi khom taw hite. Hello. Hello. Ading nom chen ding khom hite. Hello. Kay keyboard. Christian sipay Galsa nin seven. Jesulam zing bevin. Ilam kay pautu. Leng Krista akontay. Satan kalsat din. Ama alam kay day. Punlap si Vevin. Kristen si Paikonon. Satan kalsat din. Jesulam zing Vevin. Ilam kay pautu. Galmi zanil banga. Pathin mi dekon. Mithim ho tina nung zuya hive. Atom tom iumboy. Ibon sa pumkhat. Ikinep na uzong khat. Ikay na ukhat boy. Kristen si Paikonon sa tangkal sa din. Jesulam sing bevin. Ilam kay pautu. Leisit leng hogamle. Alel now mangding. Krista ho kung bangtu. Manti nay loading. Gimheso lungdon na. Kisay kit loading. Atun sot a. Kristan by home ding. Kristen si Paikonon. Satan galsa din. Jesulam sing Vevin. Ilam kay pautu. Kristen si Paikonon. Galsa in Jevin. Jesulam sing Vevin. Ilam kay pautu. Leng Krista akontay. Satan galsa din. Ama alam ka
bo Christian sipay kunun Satan kalsat din Sesulam sing bevin Ilang kay pausu Leise lem hogamle Alel nau mangding Krista hobung bangtu Manti nay loading Kim heso lungdon na Kisay kit loading Atun so na Kristan by home day Kristen sipay kono Satan kalsat din Sesulam sing bevin Ilang kay pauso Kristen sipay kono Kalsat din tivin Sesulam sing bevin Ilang kay pauso Leng Krista akuntan Satan kalsat din Ama alam kay tay Punlap si bevin Amen Kristen sipay kunun Satan kalsat din Sesulam sing bevin Ilang kay pauso Kalmi sa nilbanga Pathin mi dekon Bithim ho tinanong zuya ihibe At som iumpoy Ibon sa pungkat Ikinep na uzongkat Ikay naukat ko Kristen sipay kunun Satan kalsat din Sesulam sing bevin Ilang kay pauso Galmi sa nilbanga Pathin mi dekon Mithim ho sinanong zuya ihibe At som iumpon Ibon sa pungkat Ikinep na uzongkat Ikay naukat po Kristen sipay kunun Satan kalsat din Sesulam sing bevin Ilang kay pauso Leise leng hogamle Alel nau mangding Krista hobung bangsu Panti nay loading Kim heso lungdon na Kisay kit loading Atun so na Kristan by home day Kristen sipay kunun Satan kalsat din Sesulam sing bevin Ilam kay pauso Hallelujah Amen. Lumlam gamakunin Tu ahong tanglunge Tu ahong tanglunge Hitu
Krista lama tapan na tuahi ahong kitol-tol in ting hangin lan asay Krista lama detaan tapan na tuahi galzo na dingin pagkaisin ko asame at hunso nuhide gamloloy daw hide Krista lama denta ata pan na tuahi ngayupin o ginsu Laisit hot ning soa Itu Krista lama tapan na tuahi hang tain tong panon kikinan ko sa mon Krista lama denta tapan na tuahi galso na dingin pagkaisin ko asame at hunso nuhide gamloloy daw hide Krista lama denta atapan na tuahi hangdong thakapan uy tunin Jesu angan Itu Krista lama tapan na tuahi at hupap hong lewde vanoy mi gamzaw siya Krista lama deta tapan na tuahi galso na dingin pagkaisin ko asame at hunso nuhide gamloloy daw hide Krista lama deta atapan na tuahi humlam ka magunin tu ahong thanglunge Itu Krista lama tapan na tuahi ahong kitol-tolin ting hangin lan asay Krista lama deta atapan na tuahi galso na dingin pagkaisin ko asame at hunso nuhide gamloloy daw hide Krista lama deta atapan na tuahi ngayupin o ginsu Laisit hot ning soa Itu Krista lama tapan na tuahi hang tagin tong panon kikinan ko sa mon Krista lama deta tapan na tuahi galso na dingin amen pagkaisin ko asame at hunso nuhide
loloy tau hite Ichu Krista lama det taata pan na thuahi Hang dong thaga panui Tunin Jesu anga Ichu Krista lama ta pan na thuahi Thu pa phong leo te Và nôi mi gam dâu xia Krista lama det ta ta pan na thua hi Kalso na dingin Hallelujah Pagay sin ko asame Athun chon hite Kam loloy tau hite Krista lama det ta ata pan na thuahi Amen Ngai uvin ogin chu Lay set hon ling so o Ichu Krista lama ta pan na thuahi Dong panon Kikinan ko sa mon Krista lama det taata pan na thuahin Galso na dingin Pagay sin ko asame Athun chodo hite Amen Kam loloy tau hite Krista lama det taata pan na thuahi Hang dong thaga panui Tunin Jesu anga Ichu Krista lama ta pan na thuahi Thu pa phong leo te Và nôi mi gam dâu xia Krista lama det taata pan na thuahi Galso na dingin Pagay sin ko asame Chono hite Kam loloy tau hite Ichu Krista lama det taata pan na thuahi Hallelujah Amen Mipi hoi bon sa vinding khom tau hite Gamla na ya kun Kristente Susango.
te sunga ikikhop ka sivin ei ho hapan loi he amina ki khome lung khat le tha khat ne amit mong zan leu te pathian le igam sum te bang det si u te hat thei na a I chan zing na dingon na voi gamla na ya gon presente igoma ikikhom muito se suthu ki hila simden van ki pa ki nep dim se chu ei ho hapan loi he amina ki khomi lung khat le tha khat ne amin hong zal leu te pathian le igam sung tin pang det chiu te hat thei na a I chan zing na dingon da vo aki khom se lan sau hi le ileng pau krista va choila hang dong in lam amu na din hin nagam sut na lampi chu ei ho hapan loi he amina ki khome lung khat le tha khat ne amin hong zal leu te amen pathian le igam suk tin pang den chiu te hat thei na I chan jing na dingun ta ho pakai na tong singu hi te kinep na inei sau ngai ton alung set kim chan chuyu te sunga iki khop ka seven ei ho hapan loi he amina ki khome lung khat le tha khat ne amin mong zal leu te pathian le igam suk te bang den chi u te hat thei na I chan jing na dingon na von aki khom sen la sau hi te ileng pau krista va choila khang dong in lam amu na din hinna gam sut na lampi chu ei ho hapan loi he amina ki khome lung khat le tha khat ne amin mong zan leu te pathian le igam sung te hat thei na I chan
พายหัดเจ้าเซนมาสเปนินไงลุนุ่มตาโซปิวลันดาวออนไลน์นะฮงปงฮอโจเซหินจิเลอามุนาฮงกัลโซนูเลปาอุลันดาวเตฮอโจเซบอนซาวินนิโคพายมูสาวฮัดซุงนุงประเทศทางวานในปีเวฮาเลลูยาอาเมนปะกายพายพาโจเซนปะกายพมมองอินนิสังขัดเลนสอมทุมจันมีเหมกุนตุหอยฮิโลถ้าเราไม่ติขอมาประเทศนินฮิติจะได้เห็นปุยซาลวินปุยเปล่าหัดซุงนงประเทศทางวานเวลินอีปีวินเฮตัวนี้เกี่ยมันจันในเดียวจำใจพงโดนกระติงตาวในลำไก่ปีเดียวเฮปาจอร์ซุงเฮดิงเฮนประเทศว่าใจละสดิงาหงกิโกเฮโกลหังเลนา GMFDIอันนี้นะนุงะตินในคิมอาทุมนาเฮนุงะลิงแบมเฮอาโจตาวนายเตมละปานพันเตติพัดพัดเละอามาทุเสกิทูปีดิงาอันโกดิงานิกิโกยดิวฮิตันเตจวนเต็นตาวนาขัดละนีในนาดีวะเห็นไบเบิลจัง Exodus บุงสอมละลีจังสอมละทุมเละสอมละลีหินซิมโดยเงฮิจุนโมซินมีปีซาเซจินกิจฮิวินปังดัดวินจุเลเวตาวินตูเนียฮีปะกายจินนังหัวดิงาณหินบอลปีดิวหูหิงนักหูอิจินมิเตเลตูเนียนามูอิจิมิเตคูนันุมูกิโลเฮลดิวะฮิตายนังหัวดิงดัดปูปูวุนปะกายจินนังหัวดิงากาลอาสะดิงอหินายตีตัวเนียถ้าเราไม่ตีโกงเฮปะทินเองอันเสนาหินทิลดังอากิสบอยได้โกโลหินถ้าเราไม่หาแต่จะตาสัลถ้าเรากาลนั่งโซนดิวฮีอัตยาดิงดัดปูวินิตีนาวมุนหินนะฮิเจชุนดิงดัดจิงหิตินตาวนกาลถ้าเรากาลสัจิงหิติที่จะปะกายมินายกิติบนาวหินตินอิตาวปัตนาดีวะหินอัลฮัจเตโฮโกลหังเนกโรบัตหินจุเลอีเวนเจลิสปัวหินอีเวนเจลิสนัวหินอัมโฮจงตุไลตาฮีอีเวนเจลิสนูซิมทูทุสิมาโกนาอีเวนเจลิสนูพินาจวานาพินโดเตดิงโกตัมเปียวเมนอเดมโฮเห็นอาซาซาเวอมโฮเห็นไม่เลยเต็นอรวยบะคงกาวตีบังวาจูอุปายในโลภะวาฮีบอลเทสุนบอลโลหินนะฮิจันซูหุงลุงโอหินฮิจงเลประเทศเฮงะอาลุงให้เตเตนดินเตาปีกินโอหิเตอันเหตุเทียมเทนดีเห็นสุเลถ้าเราไม่อิติโกงนาวเห็นจิมลวามุวันไหลบงอาทหะตาเตาจิงเทียปนิละอันดีวิจงเตาเนวตินสุเลตุลาฮี SIR กิบอลไลฮีอินนูเตปาเตโฮคอยตบังvoter อามินกิมุโลอนุปาตยาไอโลเลอามาโลอนุเลปาจงโลที่หอตบังอามาละกำสุงมีเฮียวัตลาบุยฮีอากิจสาวสวินฮิจิบุยในจงฮีประเทศนินไอสุลปีนาเดวินตาวนาเนเกลดอกฮิเตฮิจังอาดิจุนตาวนาเนวตินตาวใจในฮีPastoral งำลุนในพิลกิปาวมินเตบอนซาวินตาวนาเนตาวฮิเต
lâu pi chung nung Emmanuel kapa hình ding namin lâu pi thang vẹn na ko ma kipa thu cái lụt mất sạp na phát thế na kidang ta nei chân nào tu ni ko in jong mi hem ke mo ngai tu hat wang le kabol thei manu hilovin nang man thil thon nei piu nangai lut na nei thupi ho lagau mei ti khom ding ahung kal sung khom ka hiu tolhanin tu ni ko in jong pakai her khamin ka in sung wa amamodung zuya kahin phun dawa kahin taw nawa pakai thum khilam le lung sit nang man nei ngai dam ka thum khau phat thei nei bu piun ke tu ke chai chan nei puyu tolhanin ka pathin tu ni khwa ki khom mi pi a hin wa chai la hin sading hi han lang na hin na thua ai til khodiu hung lam kai ding hi jong le vai hom ding hi jong le ka bon savin ka ki khen ka sevin na lo pi na le na thil bol theina nei pi jata vin tin na khona pakai je sumin kong kil han do zovin ai amen ki paumen tun pathin wa choi la sadingin gol hang lena GMFDI hung masantin banting le nunga tin nei kimin anzui pedingin amani pathin wa choi la sa na phat ana pitaw hite hello kasai lep loading mi hem masangati pakai wa choi na ding na sai Talung se na akon hin ipi ay kending ham aset na le as repeat ni bol de Talung se na akon hin ipi ay kending ham aset na le ken thei na ten ay ken thei ponte kham na le lung jing na ka hin ko su boy jong le Kristalung se na akon chun ay ken thei lo ding kasai lep lo ding mi he masanga cha chat mi lo ka phong jing ding kadam na cross through ki chat na le bol set na te ding zong le Kristalung se na akon sun ay ken thei lo ding le hinna vai po pi pu leng ho til bol thei na chung lên nôi ra til om ho hin ay khan thei pon te kil kel dang cha le kel cho vin sa go in om jong leng Kristalung se na akon chun ay khan thei lo ding kasai lep lo ding mi he masang chat chat mi lo ka phong jing ding kadam na cross through hi ki chat na le bol set na te hung lung jeng zong le Kristalung
se na akon chun ai khan thei lo ding che masa ta san ho chu leilal ho ang sunga thina le sa hang ma a zong a ki cha po ve sa kalam a apan le koi ham ai đâu thấy ding ai lung set pa Krista to chun lo pi a hang kai oh ka sai lep lo ding mi he masanga chat chat pi lo ko phong jing ding ka dam na cross to yi ki chat na le bol set na te sing zong le Krista lung se na akon chun ai khen thei lo ding ka sai lep lo ding bi he masanga cha cha ti lo ka phong jing ding ka dam na cross to chat na le bol set na te lung sing zong le Krista lung se na akon chun ai khen thei lo ding Krista lung se na akon chun ai khen thei lo ding Bye. Pathen lo pin dingin apathenu pakai hi khati lan sange Pathen va choi dingin apathenu pakai hi khati lan sange kami detsu ahung kineu sa uwa ka ang sung ahin holule kay matsong ka na kona kahin ngaya at son si nao ka ngay damding agam sung kadam sa kapat sa dingai o na kapu kapateo bin indoi sedoi
sa kami tetsu ahung kinel sa uwa kaang sung ahin holule kay man song ba na ko na kahin ngaya at son si nao ka ngay damding agang sungo kadam sa dapat sa bingahi isarete pusing pate kay ho nampi song ni pui tao ho sa kami tetsu ahung kineo sa uwa kaang sung ahin holule kay man song na ko na kahin ngaya at son sit na ka ngay damding agam kadam sa kapat sa dingahi sa kami tetsu ahung kineo sa uwa kaang sung ahin holule kay man song uwa na ko na kahin ngaya at son sit na ka ngay damding agam sung kadam sa kapat sa bingahi ramdam mo'y sikat sa nausong nagugako law si uahi ikaw sa kami tetsu ahung kineo sa uwa kaang sung ahin holule kay man song uwa na ko na kahin ngaya at son sit na ka ngay damding agam sung kadam sa kapat sa dingahi agam sungo kadam sa kapat sa dingahi Patin upin at satan
ki paumen gol hang len na kun le nunga tin nei ki ma kunin pathen wa choi langai ta tai sa do pe ven amani zalin patheni thang wa ve tawnai te ma hilu ta ding je ven nunga lingbem hi zole pa jorsin phan te ti phat phalan ko dinga in ki khet di hutan ten pathen phat thei bu chang puma pa jorsin phat an kila theina dinga iki pa naw ilim naw vet sa na le pathen wa choi le sete ni ki pa pi naw vet sa na khot be ha ben na beng utte pa jors phat an pitaw te khale ki pa hoi min mangpan dam na tiang pen tu ni tan chianga hagau mei te chi kwang thei dinga dam na le hisel na te mangpan ang per na tunga pathian in lopi na tang ta hen tu lai as aluma asa ai thei le ilu lu na ilu su lo na ding gon mo he pu pia som lo na ko se ilu lu lo na ding gon ki hambol ze butin he pu paulal se bangin choi hepa in hinan amun siang tho hinan ai wanga na hunga hagawa gilkela na chi ki deu chu ka phalpon chi chun ko hi zong le mel mapa na sep chu nang ma ta sa zong na do nga ye chi chun ki hambol utin ikiding sa zong le ki chapang bole tin gel hi unlan ngai lut na zal he ti hi ne het din kat saen khale ke zong hi tu kal sung hi kong kwan thei sin bangje chile FSC bungup chang khat chuka zui jai nin ho jain hi mundanga kom jong le hi FSC bungup chang khat chu het so din ka ta sanin se ngai loin chi chuka zui jain keong ka hung thei sin ai la mundanga yum jong le hi physically absent mentally kitenga kil ilungmit in ki en na hi mentally present ki hi bo banga bol divo coin thu again divo bang baga do hagawa bang ka hampat pido ki chieve physically ilung tang ita sapumum thei si jong le ilung gela hi teng chou chou mundangum theilo da som le khara para da khat ki kalim changa ilung gel pai the non lo ihu ki chim ta lo ihu ki chim ta lo lung gel dangum theilo bang je chele ilung tang hitinga ki ko hita eki phu det ta zia ta sa thilap wai jong le hagawa idang ta ve idang ta cho hilowa ilung tang ki gal do da hi no jong na hu chi din ka ta sanin ni khat mai mai ngap san lan hungum mu vo ka thwa bang bang ta thwa di ko ai la anop na khat chu hitenga hung ki changa anop da ni puagi teng teng be ki zang khai ilung sim jong anwa manuam mental jong peace lung jong anwa manuam mei bang zia dei chu ki thelo iwanga ke lung nuam bang zai chi le hagau siang thon angum pi zen hallelujah hu zen hagau siang thon namun amun siang cha nop lo le khoi teng anop dila ta san ta te dinga amun siang thon anop lo le pathian ne hung vel na hagau wan tui ta ta kiloina anop lo le khoi lam khoi teng nopi sa diula nang le ken wang anop na le atuina atesta ta ichep khata zen pathian lo pina tang ta hen mini pi sei zong le min bang zat zat gen zong le kho kisanol lo ke zong zan hi ta khat mini to ka ke zerwa anobe get di me ai wang ka pathian lo pi de dinga ka sei ka gen thil hi ka bang khat changa hi someone is with me ka chika feel mi khan ngum pi ka feel theve izon se jong ka dong dan te kang gen de hin a hin la tu ni hon pathianin cherup vantil ke ya dinga singa ma pangte zo sen ta sa cho hilowa van tana jong eizen le dinga pathinang pi ta hallelujah tu ni hon nang le ke jong pi hi ta hin hu zia tu ni na he thil bang kim ka bolin zong pathian ko ma ka thum le pathian avantil ten ngom pi chi ka fi le no zong hi thodi ata san lo lang ata san lo hola zong lo chen zong pathian ko ma na tawa na thum le pathian na ngom pi di chi ka hen mang pan tu pi na tang hen khale
June tarik giat 2.65 nang sim katin tun nang ho kapat theina chang ding che kapat theina chang cha te ho kipawin hilai set keu bon a hipon Jacob phat theina van chana changa cha te na hitawe na tho phot angaye nagal chungu wa hin na tho phot angaye azalo ho chun aki heimang chana chun phat theina na chan keu hilowa tho na le gimgen theina le he so na tho phot angaye pathianin tu ching thim isim ni bon wa ding gwal zo hen lan pathianin Jacob phat theina tanang bia ahi wanga ta sa zong igen thei diu pathian na phalam bang jai chi le pathian ata te ang sep ut ja ai wanga hi kyong ka thuma him ka thum na khat chu bang e chi le Dr. Hagin zong gen tan igen thei so du le igen thei so seng seng ule phat sam lama siat na kit dung zo ve ki se deu e ho hi igen thei vai cha du hi tu deu na hi pil na ki la lo sian na ki la inam sung wa kamu i vai cha seng igen thei seng chang wa pathian hi het mala sala setan dei bonga hin khwa ki mang enin so pite ningkum lam thil so hi inam sung wa thil swai hungen katin kachi za ka lungzong dong hi now sen acha akizwa inam sunga umai now sen kizo na now sen atta kizwa mai mihim na san ju kizwa hi inam sunga mai ambi wang sei bong kate tu ne na igen thei zia wa alak man zonga azwa hilopi lak khat jong chinglo ve again thei zia wa gelun hito bang i society au ma hita ka so pi te bang je chile I ha sa igen the chang wa tu ni hona pathian dei mala sala setan dei banga setan thanga ki o hi hujen tunin pilwang niu ka chi odi a chi le question khat ke dong ket ni ken no ka lungdong na khat inam sung wa thil so jong na experience dong ka ta sanin mi khadin silsia khat bol hen lan ai lo le zu khat don hen lan zoar lekha ka mo lekha adi lekha su ni tumin ka hen lan mi to kena hen lan mi khat to jong I anop nop se lan zu su ni tumin don jong le ain sung mi ten bang magian lok ahi wanga ni khada pungkal ni se tauna ki manga chi ho chu amau chu thildang ho min vana gu zong le ai lo le mi to kina zong le kimalawa tau ha chi ho thi ma ki ma ne experience dong kata san ipize hidem big question hai achi le tun hona hi tauna chu ipize a ki ma thei ham question lian ba khaden hu ka hung lut main inam sunga thil so ne khan sim katin chichu I ama sapenin June tarik somle thum ni hin police hon mi thuma manuvin khamna the to grams zagup le somsagi 76 sop case asumle paisim dinga hi lak e krol thumle lak som thumle krol lile lak som sagi kikal approximately manahin number 4 amanovin chichu khoilaya manuha mi chile tongdam village ni hedova tongdam ka khoko mo hi thingkang phai kom hi amin ho jong hi kang sei dihen pauza thang 45 of singat village ginpu zo of thingkang phai village ko veng hen ami wang ke pon kailun bang o 30 years of yangtam village chi pizia kang sim do ham ke kang sei dihen achi le that 15 ni in tu ha hi 15 June 2026 ahin police 10 mini amanovin kezini suspected morphine kitchen morphine chu Dr. Hagin hedin thuanop na lampang din ka hen ab kezini amanovin market rate hin 2 to 3 crores ki kal manovin chichu ko ya para manuham chile miss hoi nei ling kum som tum leni of ti khonom phai
village molnoma amat uhi amahi ti khonom phoite hin Chineva of kumsom ni lenga khonom phai village ain wa mat hin hi ko khoya pat kang lai chile Facebook Manipur police Facebook account apet akang la do hin hi bangja hi kang gene ka chile pathianun no ho jong ki susiangun lan nagamuzong susiangun chi thupe hi cho achile thupe kin ni theinai lo cho achile tu ne hona hi khamna theya ki manta aminuzong new sa tuangta alimuzong new sa tuangta ahi wanga hona cha te hinlan pastor te hi zong le koi hi zong le tu ne hona adem na khat jong su alo vewa chipa chinu khamna theya ki mantan hobung to pathin de dana hin khwamang no lo hin hitobang hi zein hobung azong kino sotan dan po ki koi tai ki chum na we ai wanga pathin howa pathin anga dil su ho dan po koi somo vewa bangel hi vai khamna theya ki manta a krol ni krol thumman ki manta a aminu zong dota a new sang ki swata a tu ne na ki dem ngam lo ho na cha ki tam ai wanga pathin anga ki dila suwa pathin in nanamu ki tung theina den hagaw gal sarun cha ni se a ki kona bahara zong ang pia pi zong hilo kan tang khat zong se ke ji khat zong ang pia pi hilo ai wanga kataw diu ama ho na cha kitam tawa chi zo sia dan polama koi ding vet dan khara koi ding khosunga jong teng sa no lo ding banglung gel in e vai tunin hi enun adi lo hi achi le tunin na hi bang che chile inam sung hi pathianin ang su di ud hi ang su di ud ja tu ni huna hi pathianin hi inam hi angum pi hin hagaw ang vele achile tu ni huna hi pathianin awang za sa hi ta hia awang za sa cha chau hilowa tu ni huna hi pathianin hi inam hi asemong mong ahoy lo mong pathianin to mat khom dinga pathian nang phal no lo ve atate thil phalo asyang lo to atwa mong dinga angkel do nam ni taw khu khalle ni chaw hilo hitenga hing taw khoma pathian oza ho chaw hilo innam pum piwa asyang lo to khom thei lo dinga pathianin angtel do nam te hi taw khu achi le nang le kein bange itel na lai deu tu ni hona hi asyang lo itel na lai deu mo a hi lo le pathian de lo hin khoi mang na lai deu mo pathian ide nga ide de na lai deu mo chi hi tu ni hona hi ikigel pha ongai ka sopite au zen tu nen he pathian in hi izolama ka gen bangin he GMFDI ya pathian hagaw mei chi kwan dinga taw dinga miten en lan iso piten lan ko I family member ten bangzia ang phalowe ichi le hi ambo hi sin devil satanin a phalowe satanin hi tu ni hona hi itan ding wi who we are tu ni hona bangtan itan voi chi pen ahead of it hagawa bangtan itungta voi jong ahead of it and then mabana zong hagawa bangtan itung diu zong amu ave what we will become bang to bang itu hi dingu hagaw thila ahead jewa tu ni hona taw namun hi ade adeu thil sia na bol lek de ho ki salawa na taw lewang ho ki ani na hi hagaw lama mitwana spiritual blind hagaw mitwana hi tu ni hona hi kitam lo hi mit hagaw lama mitto kitam hagaw lama mitto itam chenga kipu hi huzia asia apa ahoy zong ki khente no lo tuni na hagaw siang tho pathianin o ta hung vel na zong hi tuni na he ki hek the no lo huzen in nam sungwa hagawa mitwana hagawa mitkepna inei the na ding taw ki detin athum na hi kauleng pi puina satan ngai lu na a khat le khat ka kanwa nam khat hewin
so pi khat hiu vin ki khen thei hiu lo ei ki khen som te wanga melma te nang gom lo le pathian in ang gom tho ai wanga ei pen ki khom thei lo ki khen som te na hin hu jain tu ni hunin he pathian thuma din tawitin taw chai na chu ke nei tange tu ni lem chang mangin taw te lung se tumang pa tu ni honin natate nahing mapuinan te he pa athupin alopin katan diu zong pa athupin alopi he pa nakuaduap tu kahing tun hi ta sa zong katan diu athupin pa hagawa zong katan diu athupin melma pan bang chile katang thelo dingun na satain engel tom inang hien hin hinale na tate tuni tan chiang na hing mapuya hagawa zong nang man na hung vel na tuni tan chiang atop lo zen zong na kunuam tu ka hing tun hi pa na tate hitan chiang na hing mapui na te atupi na lopi e nuam tu hing tungin pa katung wa thil tung zo se hinang ma lopi na dinga hi zen jong hallelujah nuam tu ka hing tun hi tu jing kal hona kathum na khom na zo se te na anga pa gimnam tu ya pa banga nangin hing sang sa dingin chin gen khial gen wal blengai da ma gen kha ta sundeng gwal zol tan chin nazareth jesu minin na keng bal keng tum hi amen tun nunga ting khing bem na Ling bem pathian lasading ko vaile hello na bon chawin sun pha ai piu pathian thang vai num han la khat vai ni chu chilaya he pathian wa choi la sading ka hi in
kai ho lang ho ahung hon ne he deu ahung lo hon he powin atin gu zu le lampi ha sa jiwalin hiji jung gari ka tol do zo hin hiji achu ka hung thailo a hita in hizong le tu ni chlaya phar ka hin chan ki na lam kai hon hi pizin am hozalin pathin ka thangwa in pathin wa choina dingin pakai thuti ba goi thung pandai su kan sa de he hello 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 pakai thu ti bagui lung panta hada gei sangman ki khuluti in sung me kimin pa kai lam to na dem da tha khan te in sung me ngai se ki gu sa de min tau hi te pakai ho ngei sang ta lo ding wan lai ro la sum kon ho king ding ta san sa te pakai lam to de til ki dang hung su dia na sei ho on lo va goi lung ding a thu tip sa khan ki le man pakai kom bel tau te nung ting le ki si na har om ta lo de ki gu sa de me tau hi de pakai ho ngei sang ta lo de wan lai so la sum kon ho king ding ta san sa te pakai lam to de Al do du ti chung hu pi nom chu gam no il hun the na ding o il lung thi mum piu vin pakai gom bel te ai pui to diu tu sa na ko pi a chu ki gu sa de min tau hi de pakai ho ngei sang ta lo de wan lai so la sum kon hu king ding ta san sa te pakai lam to de wan ngoi thil su ho i lung kham siu ve pakai sin lung kham hi un na ti ai ho di mun si ma chi a hi pakai kan si Jerusalem tha pakai to ilen kong de ki gu sa de min tau hi de pakai ho
pa eh. Kipa me siam ma me mang pan lo pinatang hen lan anno me mo la sa zong siam thei deu deu hiwa athula tui alala tui anom che chen na meru la hoi che chewen kipa min khale mawana paito nen hitenga hung ding zo se hi phat hi tom ki sakji hin to zong hi phat hi ki hom toy na hin la igen bangin he phat hom phat hi ahun ta kang chai di chi hi lungkham se un lan khale babana neu khat kitil ko na ni nun satanin bange alau pen chi neu khat kitil ko na ni utin what was the devil scared of satanin bange alau pen chi le hi satanin hi bible na sima bible thu na posa sermon na po zong aki chat lo cross na o cross vai na ta sa na o zong a lo lo hi ai lo le nang christian na ki hi na ki chi wanga hi satan na lo lo ai wanga satanin a lau pen pen chu bange chile pathian thu pen hi nahin khwa nahin za changa nahin pi changa when you transform nahin ki heng lamdang changa satan ni na lawatave hallelujah satan hunga law bangjiai chile tu ne ona GMFDI ya hagaw mai chi kwante ki heng lamdang hiu khu transformation na ki heng si voile ki heng chilaya katau ven I ma cha khelna ka nei poi ti zo sia khutung wa chileng kim lo de setani na ki cha chu nahin khwa pathian dei banga nahin khwa na za chenga setan lawe tuni honi ni setani alau pen hi transformation hi ta sa zong hagawa zong hu chang hing heng lamdang changa hi pathian dei banga kalin suan changa setanin akicha hu zia mi te vet da ichang lehi kho vel mi te vet dai tang ai wanga pathian adinga hi tunhona eho hi pathin lung laina chate hi kiru chu hallelujah kangai lut ka chate na chungwa ka lung lai ti chula pathianin chilaya inna sebu adon bu chom huzia in tuni honen hi hagaw gilo tenang ang alau hi bangdang hi sia nahin khwa changes changa pathian dei banga hin khwa namang changa hi tuni hona hi bangchi de chile phathei na pathian nang pia de tu tung lete supon in hichina sein phathei na chu mitina dingan aki hongin ahin hichi anaya angai lut a adel chan chun amu in achangin ahin la anasa lole aki heisan hodinga hichi chu phatchomna aumpon mantha nang ahi bawe tuni na phathei na zong he adel te adinga mi zo sia adinga ki hong ahi wanga adel lole atang lo adel lole tuni na hi a hol lo te adinga hi phathei na zong lo de huzia mong mang tha na ngi dinga hi chi genin huzia in hi tuni onin hi ki pa hwai ma khale neu khat world cup tung tang zong gen kinin koi tu lai world cup hi to tungin neu khat kitil ko na nei new tin koi tu lai football world cup en chilela kian so ke din world cup a player min thang ta koi pen hi dem Ronaldo to Messi na Ronaldo to Messi chu world cup a dinga amin thang po la hi ta hin achile Messi fan zong hi ko ho zong lam ka ho zong Messi fans so Ronaldo fans in ka ki hen ki rovin Messi performance ho changa Ronaldo fans ho he them sa khat hi kaling lawin Ronaldo performance ho changa hi Messi fans e sangan ka bang khadun ka ki dai jiwin anop na hin ai wanga Ronaldo adinga hapanga kapangu Messi adia zong hapanga ki pangin ai wanga ipan pi pan he khalo a performance hoya hoi changa ki pai gu tu tong Messi in goal thumang score le hat-trick mu le a ki pa jong tia kitam ai wa a Messi in la het pi lo Ronaldo in ki mol changa la as goal ang score mong duwe hat-trick bem mu le che ki ko za ai wa ngala a Ronaldo in happy lo a fans ki heve mo a bangjai chile fans chi changa ama nuazu ya het pi me ai wanga I het pan aman hung het pi lo aman hung het pi lo
hutama banga zong hi a Christian te Jesu fans kitam Jesu pen thea thei tho athua hera het tho ai wanga relationship kisiam lo tunona kitam huzia Jesu fans Jesus fans hi lo dingin pathian to relationship ni ngai bangzia chi le hi relationship hi apoi mo dan hi bange chi le hi tu ne hona hi nang to pathian ki kan na relationship a hoi lo le pathian ni nang het pi lo le tu ne hona hi I Christian din mun jong yet the ngai bangzia chi le fan stand hi Jesu hi a et marwa disciples ten hi azui tho hi Jesu pen hi offense and agala et tho ai wanga Jesu pen disciples nung zui ta hi le tu ne hona hi ama izui du hi ama izui du huchianga hi fan stand bange chile athu ge no angai a words angai hi ahi wanga Jesu nung zui te penin a true followers in obey his word atupia te kizui tu ne honin nang le ken zong pathian hi fein sa kin ei loin anung kizui zo kin kizui tho hu chiang cho hilowa tu ne hona hi pathian oza kita sani changa atupia kizui ja tu ne hona inam pumpia dinga hi hagau mei kichi a kal kiswane hu zain tu ne honin hi pathianin atate ang idan le atupia dan hi tu ne hona hi inam sung wa Christian hin khwa Jesu theipi ai wanga Jesu I theun ai wanga neilo I khadu la waim bangjai chi le Bible in hitin again Matthew bungup chang som ni lin hitin again mi koi zongin tua chin nuwa zui te kunga mi koi pon a hing zui ule ama kim thua kho salowin across point hing zui het tun honin hi Jesu pen na zui di hile nang ma hasat na gen the na hilowa pathian pen hi izui diu apoi mo hi huzain tonen pathian ta te hule pathian de banga hin khwai mangwa pathian lunglam I holu he apoi mo pen la khat hi chi kan gen wi wanin khale ani na dingin tauna khat nei kirotin tauna ai te mong puang do katin tu ni huna hi inam sung wa he pathian in hi ade ile angai chat pen hi bange chi le hi ihagaw hi pathian ade pen hi khovela hi bang makapya the sia pathian adingin ken kapya the sun chu kahagaw hi nang le ken jong hi na pya the sun chu nahagaw hi pathian jong ade pen thil dang ei sia nahagaw hi ihagaw hi pathian adingin penim inam sunga zong hi hagaw pethe nai lo setaded thanga o inam sung vatampi na la e so pite tunin hagaw mang thang de pathian adei pen so hagawin hagaw mang thang te adigin thumpi new hagaw mang thang te adingin mitli seng new pathianin khovela ideule ingai chang a henai a hehi igen sangwa zong a het zo hi mihinga ilunggela idei pen uzong a hene ai wanga tu ne hana he pathianin a dei pen a henai lo inam sung wa kitame huziain hagaw mang thang pathianin hlachate hopina hagaw mang thang dingte gel kho uncha a hopin tunin nang le kenzong ado khanga tauten hagaw mang thang te adingin ama sapenin itaw diwi ani na inam lam kai teu thumpi niu so pite inam din munu I heso Kevin adia khole nam lam kai te
hasat gen the athuan yun zong pathian longal building dang nei pove a het the na dingun alung hei the na dingin inam lam kai te din thumpi ni hu chiang le hau satya dingong at thain thum ki tinu bang jen chele pathian din nanamu hi keiman katung ding de achi hin inamu tung ding ding a pathian ki sahin asyang thaulo anin to zong thailo pathian a hin huzian to ni honin nagamu su siang tancha to ni hona pathian in hag o hau satya na hope pathian dei banga hau satya zong na ang sep theina ding thum pi kit niun hau na cha tia ding ngong thum niun athum na holam kai tien zong hagaw mang thang te first point agang gen banga hagaw mang thang te ngai po mo wa pathian o asyam pa o azathe no lo setan thanga o tampi umin hite zong se zong jeshu mina apo theina dingin hiteng thuma thumpi niun tuni lem tang bang chen tau chen tau china chu pa pathian mangin hung nei sa le phan te tuni lem tang bangin thum ni ule
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pakai pathin. Nei ngai lu na ho kitang ta na ma nei chan to kilonin. Pakai na thua ka movie. Lungthim kisi te henga pakai anayin. Alagaw ki gimbolte cha hu hingji. Ti nang ma Bible ka movie. Kanampum pivin lungthim kisi anang ma hu hing na ka mu thening wa. Ka taw naw ho he lung se ta phat thei bodingin. Nazareth Jesus Christ amin na ko ka taw nei. Amen. Kale kipa hoimen mabana machaltin 15 December 2023 hin pathian tuponin ang nahopi na tate Bible changkhat simniun 15 December 2023 pathianin tunin nang ho kalung laina chate na hitaven ka hopi na chen pathianin alung laina chate ang hopi na Mark bungsom le gup chang som le li le apara som le get tan simniu Mark bungsom le li chang bungsom le gup chapter 16 verse 14 apara 18 tan pathinin atate ang hopi na alung laina a imu chel le simniu ken zo hama kang sim dehin changsom lelina tuamin nualamin an kuang ima ato laiun som le khatte kunga akila a atho kian na nuwa amaute thu ata san lo ziaun alung tang khau thu wa apho hil hi som lengana to chin amana kunga leitum pumpia peun len silsiam chin teng kunga khantan hoi genun som legupna koipo agimta a baptisma tangkhu hundamin dinga hinanle aging talo khu siammo atang in ding hi somle sagina tole aginta khu tamcham te na in azui ding hi kaminin doite ano do ding wa ham tha ten aham ding hi somle get na gulte khut in amanding wa sinagu bangchi bangin adon nanu lengzong bangma achi si ding hi tuale damlo te tunga khut angam ding wa adam zel ding hi achi hi mangpalai sang thosim te bo na ding gwal zol sa lan tuneon in hi lai sang thoin hi to jinggal to ni sun huna hi kalunggel khara hong kilang khara ma he pathianin alung laina cha te chang hopi na hin indeu lo dan le I purpose allet dan hi tuneona hi lai sang tho ki mu hi alet dan hi leitung pum pia payun len silsiam chin tengkunga khantan hoi genu na chip Israel ten na fail ta zia hata sale hagawa Israel ten leitung pum pia khantan hoi gendinga pathianin ang ko ta hallelujah nang le ke hi ni khokhat le leitung pum pi van noi le set pathian thu tang ko pi ding pathianin ang na ko ta hin huchiang an hi thupuan zonga se an again tan ni ve an again hi time gul ten zong hi natung wa tha nei no loading sin han zong tha nei no loading hi Bible changong ki gel le mole thupuan dong ki to chen bange ki khiat na Bible to ki to lo na gu ten zong natung wa thu tha nei loading achi achile tuni hona hi pathianin hi I purpose hi alet dan hagawa hi ama thu tang kodinga pathianin atate ang telma sani hagaw thila kangen achile thupuanin hi chena satan noho na namu ka su chup masang se vanoi ka vel lo de che inamu hiang su tu masang se vanoi jong vel lo de achile tuni inamu hung kitung ding chianga hi bangche de chile vanoi atan chin pha buang zadinga pathianin ang nahopi ahita atate tu December 15 2023 pathianin atate ang nahopi ahita hi huzia intune honin hi pathian purpose bange chile inam sungwa adia khula atate hi angai lut achate hi ineu lo danu ilet danu hi pathianin hi tuniona ang hil chian hin chile 20 September 2024 ahin pathian tupon in tinasain tunin nang ho mi hampa na hiuve ade sedin
van mi hon mi hampa na hi vetin ama hoin asein asampong uvintin sapovintin hi chin lei set a namdang te hozong mi hampa na hi danu ang het ding wa hi hallelujah van mi ten zong mi hampang chi hin li lei set mi ten zong hi khovel mi ten zong hi i hampat naw le i lo pi naw zong ang het di wen no lai ko achi le wang to ne na khovela tan chin pa zong oh hagau thua zong hi asang pen ki div tu ne nun ela zong hagau din muna adia khula tam zo hi an gum ne hi taw ai wang e ho ka zong hi baby Christian ki na lai bong noi de chep noi chep ki ta ki na lai kat atam wang kat seng ampon ki na lai zep na lai bang chidan dewa ki na lai zep e chi le thil kharang so changa a hi lo ai thei lo ki ta san pai pai thupon khadau me chi le a hi hamo cha ki tai ngal ai lo le thu prophecy khadau me chi cha ki tai mal tu ni huna khwal chil phoda pathina kun hi ham pathina kun hi lo ham chi pa chu net phonu ngai he hagawa an gum de ten wang ki mo tai lo hi hallelujah mi ni bang zat gen jong le ki mo tai lo hi bang jai chi le hagawa par hi pathina par hi mihima kon hem chi ki khwal ma sai huzian pathianin tutungin hagawa piching te zo sia hi aguwang hopi huzen hi pathian ka thangwa ya azia chu bang jai chi le nahin khwa nang ma hagaw din mun zongi nakiet ungai ka so pi te azia chu an gum ne hon tu ne na hang san ngai hang san chi wanga nop doba hin khwa mang ding hi lo hagaw thila hang san ngai ta sa sila ka gen hi lo hagaw thila adi lo het khen ngai aphalo het khen ngai hoi lo het khen ngai avom le akang het khen ngai huzia in tu ne honen he hagaw thila ye changi mitwana hi ine ngai e huzia in tu ne hon hi bangkhara ka kipa na khat izolamin kang gena ken mi khadin hi chinang howa si ha ho pa ang chia thi ha ho pa na thi ha ho pa ang chia ken hi chen ka don bu de zanita ka don bu na hin ken ka don bu dan kang sei din ke si ha ho ka hi le ka pathian ho hi si ha ho a hi le nang kang do ur khat chu hi le nang ko ye na ho ken ka ho pen hi van le siam pa hi van le siam pa hin na zo sia tunga thandei le thil zo sia tunga purpose de ya siam pak pathian ka ho hin tu ne na ka pathian ho hi ngai lut pathian hin mi zong ngai dam pathian asyang tho pathian thuta vai hom pathian hi ama a hi na hi jesu christ tung to nong kilang hin hu chen tu ne honin hi ama thu na dem masangin na thu gen ding hoi doin pilwang down umin bangjai nei chi le hi tu ne na thu gen ding hi athil ne wa hi si pathian maya ka chi bangjai chi le ken hi pathian ko ye hi chi ka he chian hin hu chang in hi ai la angai lu na ka he chin in hu chang in athanei na ka he chin in hu chang in hi athuta na le thudi na ka he chian hi ka chin hu chang in hi ken hi pathian ka ho hi mi him te na siam thu ton dan le doctrine biblically based ka ho hi pon ai wang in wang tu ne na keiman ka ho hi mi him lungela jong ka ho hi si hin ai wang in tu ne na hi ken ma in kan pathian di ta ka het ja keiman ka ho hi ka chin in hu chang in hi tu ne honen hi mi kha ta san na khat na dema na tai tom sangin tu ne honen hi amma pa toy lan khwal chin le chen nang na ding adam na hi zon te ka chi pathian lo pina tang hen hu chin hi aman don diang henon sia asipe tu ne on ka gen hu chu bange chile tu ne na hitenga pathian ona za na ta san pen mi gen je na ta san hi lo na mit ge ya na mu na khanga na za na hin khwa na hin pi
มีเตนะเนเทฮาเลลูยาฮุซยาตุเนี่ยนะปะเทียนดิตาจุเกนกะโหกิตอนดานเล traditional base กิโหเฮฮิสิมีหิมไม่พาเวดาวกิโหฮิโลเฮบางใจจะเลเตสทุปนินตินะเซฮิตเงาฮีเกยกิจินามโลฮีฮาเลลูยาเกยปอลนังอวมนังกังนังฮิจิโฮบุงเกยฮิจิโฮบุงกิจินามโลฮีอเลียนเป็นเลทุนายเป็น evangelist ดีซองฮิปอยหิงซิงฮัดซงนุงปะเทียนฮีฮาเลลูยาเกยเซฮิปอนปะเทียนมาไม่นามานะเซฮิตงาท่านในเป็นจูปะเทียนดิตาฮีฮุเจนปะเทียนดิเตนะฮุงกิปวนนามุนะจูไงลุน้ำจุละนังเกยกิจยากิเข็นตัวน้ำโลปียฮิตงาฮาวินะจีตังโอนะกิงตาโลเนนะตาสันโลเลทุตินะเซจงเลมีนามะทุตานะเซจงเลมีนังเวดดานะไอ้วังอาบอลเทคเซบขาดินจะขู่จงเลยอดีฮีจิกิงอันดังวอดเปดียกงเกรดีสาไอ้บางนั่งอินทุตาบางจัดเกนจงเลยบางมังกิสิมเลยฮิตเองหากาวขยังงุมดีละตุนินกัดเดียมนายปนอดีกเซยนู่นเลยมาอุนนู่นเลยมาดาวโคกัสปวยโซตันเตอาจีจะบางใจเจเลยทุตาจงเกนง่ายเฮเกนงามง่ายเฮIt's time to raise our voice. Tu niyo na hi adan may ahidan may apulam may ya kipwa kang hinol lopia. Pathianin sa data lopia. Apulam boy na may ya hididan da na kipoy kang hinol lo. Tuta le adia kivai hom hunita. Pathianin day bange pathian day pihamti pa chu ivet pat uita chu o ka sopite. Huzien tu niyo din lung neu thei po ven. Huzien tu niyo inamuhi. Enun hầu nó cha tiêu dùng hung có đi hình lại hung bùn lần lại để tiêu cho bắt thiên thu bồn in cả thu bèo cái màn có hung vil sung ngang ngày đam hung cái thum lâu lệ tôi nói là hi amoa đi ngang hi bang grace period is over when grace period is over amoa đi ngang phát cái trái đi tan bang zian chỉ lệ bắt thiên in isau dùng nu oi sung ngang para Jacob lệ isau na anh hiện na tave Eho pathianin the chosen tribe, the chosen nations. Eho the chosen lazong pathianin ang hienteyav. Yes, sure. Huzia hito ni honahi. Atasan lo zong pathianin ngailut na zalang kawin ahivang pathianin ang hiendo te na lai. Huzia in hi tu ni hone hi pathianin atate ang it nahi atul ngai sia ang it nahi alam danga ahi wanga pathian ngai lu nahi we should not take as a granted ahi di monga lalo ding ahi bangjai chile tu ni hona hi pathian hi hingzing ha chungnung pathian chu ki chep thei pi ki mol pi thei ei ma mi hing lungela su to pathian be thei lo loi huzia in hi kasopi te ka o pathian o za a kata san pi te kata san ki ba pi te tu ni honen hi hang san dewa kang til ko ni hi ve adi lo chi tau te so pi te adi ti tau te avom chi tau te asan chi tau te bin avom chu akang chi song le a hi thei poi adi lo hi chi ngai ta hi so pi te ha gau thila ka se hi it's time to raise our voice tuni honin he azia chu nangen tanga na ding zong le pu Daniel zong angen tanga ding hi humpi su abang khat humpi sakei bak nei sunga mo den lion den na angen tanga ding hi ai wanga pathianin angen tanga ding sa lo a ki tho pi tho thoi khovela mi ten khovela alian lalten to na ding nan zong thu din na ding pho le pathian na ko ma hungum ding he hagau siang thon ngum pi ding deliverance sang pia ding hi chi tu ni na kitil kho naw even lan gen hial gen wal le mang pan ngai dam helan igen kha ta sun te tan cha de ding gol zol sa ta no umang chang sim so taw na item ding in ken sim siam lo ka hin sim saw long set ten taw na item di khat ya hilama request amin chi chu umang chan ang sim de hin kin hin sim nge hilo lowan sim do sangina
Mr. Paugo lal chongloi kumsom lagit molding khua tu chung leilon wang khua vi mi thum ki sukha ho chu he hakitong kha rimsa kizan na 17 June 2026 nialam ka district hospital a kizan zomjing chu a condition of serious ji in go hatia dingen on road in gari lampia aizol azudo hi in tu jana chu ambulance a pu hin adam theng na diwin taw piute mi ni gohati zona chiu hin na chule mi ni hilaya kizan zom na lai ding a hin taw ko mute mi ni hi lai holam ka kizan a hin khan hi gohatia kizan ding a hin am ho jong adam theng theina diwin pathin hinga taw na nei piute ti che he kipa me tun adang tauna item di kan sei ketin sipa le tau di hun tau china chu pastor thang new nei sale phantin tauna item khat di chu bange chi le tu ni ona hi khal khat adia kholan ngai lut na zala ita san pi ho ki tau pi ute aji chu I ha sat igen the buzong sei the zong min sei the lo zong min chi ho zo se chu tu ni ona hi pathin angai tu deu hin khale khari ki tau pi deu tu uchang le hi atop na ding in pathin jong thangwa na neutin pathin ko ma ke pa thut seuten aji chu pathin in ama na kitep na hi khangsang that ta na ng kitep na thon lo de hin tu ne na hi nanamu ka tung ding masang se ke man hagawang ka vil na tang lo de ti hin tu ne in namu hi pathin in ang tung dinga a process pa hin chi laizing hin chika achu pathian lopi na hoi muwa pathian nang mapui jing thena ding ama ko ma jong hi ki pa thu gen na le panpi na ngei nem to ni lem tang bang tau jin tau chai na chu uthang neu nei sa le tunia hun na phat chai na hi tan te
ka kipa ove pakai tu ni khwa zong lagau mei ti khoma ka ngai chat ho na ang sang kan hlut khom na o ketil khona kan man sung wa pakai inge ming hin dola ka hin lal naw ka sekhil ka sevam nang nei ngai damovin lang na min zala ka kitil khona na thu to kitu a ka taun ho hin lang ka sei do nang phat the nei bo pi vin ade in ka sopi damlo mi thuma da ka taun ho hin na min zala tu ni chanei puin hol na vil na ka chan zar ke pa thu kan hlut na ho le khal ka ki taw pi na ho nei san pi vin lang jing ni khozang ki pa thanu man na mai cham phunga na wa chela sa khom thei ki ding le taw khom ki ding le mit theilo dinga hi chel hagaw mei ti kung da nei thu piu suk jom thei ki ding in na hagaw khat sin kama kho nei pui ta ven ti in na khut thenga hung give up sain ka pa kai je shumen ka hung taw khom ove amen. Thank you. Pai thi lung. Kalung ka dan tu. Prepare dan.